mu myaka yira ubwo abato babiri no batura umwihambiri bakaba bahingaza ovacado hamwe na n'amajani ubwahate bishwekirwa ubunyansi umwihambiri ahabwe kibunda ekirukorwa mu bishakebi ibinyansi biri kuribwe ngaji n'izindi nyamisho ati byakimera. Dickson Katana mukuru wa 1000 sector bwindi Impenetrable National Park nagira ngo enyamisho n'zitoroka mpaka ziza omisiri y'abaturo kona kandi bwindi mugahinga conservation area inegorera families hato bwa hati 26 muri yeza 26 mu southern sector twine yogorera families 14 ina ziri nguringo 10 rushaga to kugira ngo ezengagize ko basa kuguma muzagiro muzatwayihira abantu twagira ngo hagira aho twata amajani umusiri gw'amajani juri bageta outer buffer zone bahinga amajani agamajani abatakani bagasharura bihama akasente ko kubareberera kandi babekwa amakasente ko kubareberera baba nkabarinzire bikoko kugira ngo bitakashwa kurosinga bikazeruguru. Bwindi Impenetrable National Park neturwa mwengaji benatano na mwenda kandi eine cyangwe cyeru kutahizi hanga Uganda. Twine ngaji ziri kwika group ina izabagenda bari kutayira konko muri bwindi yona twine mwengaji ziri kwika bina atano na mwenda kurugirira harubaro rwenko 2018 kunkana bontu kora n'abaturage abahereye n'ihamba nabwe iki kitwigeza gukora no kutunga sentezi ku rugomo WWF kwija gukora umurumugu tukuza kuzihereza abantu abakora gahero nziza kukozesa abataka bitu ahabwe nyamishwa okutahira emisiri y'abatura abaheririndrero bakahinga amajana hansharo na package okutangira nyamisho kubatahira obwe bari kwihamuna n'akasente ekitwe kirobwa hati bwanyuma yebe y'amajana kugwa ababiri bagahinjire bakagarugaho gagwo mu kishaka ibihambage ibite bitwamara kubyihamu aba batuhero gumurimo tukamara kubyihamu enyamisho zitu ziraza kutunga ryo kujya biramara ziture mu ihamba muri ihamba ryazo n'abaturage batuyike abaturage na tuturo witu mu cyaro kurunji tutinemu oku umuhondano abari kwebemberi hamberi bagerizeho okorengana n'ibitongore nka World Wide Fund umuhurira Climate Adaptation and Protected Areas okore bishake bitari kuri bwengaji konka ticishikire awucemerire kuba twine kizubu mpaka icyo bishaka ebitwete exotics and invasives ebitarahangirwa mu kishaka kandi ebi nibikwata umwanya muhangu bikanda umwanya muhangu bizubira gorira kuriraho nabwo icyo tukatunga ukwezi kurwo mu WWF bene project yabo bageta kapa Climate Adaptation and Protected Areas baenda kutwera okutwakubasa kwiyawe ikizubwecyo ibite bicwamara kubyihamu engaji zitu ziraza kutunga ebyo kujye biramara zitashobora kugaruka mu community okugira ngo tuyeho muhandano itwe nengaji hamwe n'abantu abatura bari kwegitira mu kigombe cya Nkuringo Porters Association nibo bakwasira empatane eyo kure bishakebi ngagumwa hamiringo yo kubatahiza na no kutungura entura y'abantu na nenyamisho n'ingashi ecosystem. TV West netwijagumana twisiha amakuru agebyo bahangwa nkaga borwa mukago makuru gita gacencuire amakuru agashakwa Michael tumwacire.